Конечно. Это штурм. Вот так. Конечно. Это штурм. Pertarungan masih berlanjut. Angkatan bersenjata Rusia baru-baru ini menjalankan misi selanjutnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan bagaimana tentara Rusia menyerbu ruang bawah tanah tempat angkatan bersenjata Ukraina bersembunyi. Tampak sekelompok tentara Rusia melakukan tembakan berkali-kali. Akibatnya, tempat perlindungan pasukan Ukraina porak-poranda dan beberapa tentara Ukraina ditangkap. Вот так вот. Да? Мы сейчас с тобой двое куда идем? Ты с этого какой сюда? Прием. Работаем туда. Нет. Туда. Мы работаем, он там один. Понял? Все. Встали, давайте кто-нибудь один. Все, сейчас мы его трахнем. Let's go. Пониже. Это штурм. Вот так. Да, я такая же. Давай. Вот так вот. Да? Мы сейчас с тобой двое куда идем? Ты с этого буква сюда. Прием. Работаем туда. Нет. Туда. Пацаны. Мы работаем, он там один. Понял? Все. С нами давайте кто-нибудь один. Все, сейчас мы его трахнем. Let's go. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.